Tanora bem antigo aí tudo essa colônia antiga mas já não angatin pagi le popula de Madagascar ari mga no coisa o angarka fandarga ou am teve am karakora tskajab ela não beça no easy ela tá de no easy tinha muze vareset na fang baranga pak da wararana ina da oli zavachaileno angatin sim Mila la farine zinga no 350 grammes, piasa lait de coco no 30 centilitres fa tsy voatery lanino jiaby zegny. One sauce kosa anao mampiasa thon ravi, thon naturel foana nampiasaiko. Mampiasa koa anao poivre moulu, curry, mila thym, mila laurier en poudre, mampiasa sira, de mila huile d'olive anao rehefa manao an'le pakopako. Ary mampiasa tomate anao arakaraka fitiavanao tomate fa itsy nampiasa 10 dongolo mena anankiroa de mampiasa an'le kotomila. Zay ny ingrédients ilainao. Donc la farine 350 grammes no ampidirinao agnatin'ny boly. Après amizay anao mangala sira 1 cuillère na café. Tsara zay pakopakonao izy koa misy sira fa ratsy izy koa tsy sira satria vanio io manka mamimamy paty. Après amizay afangaronao tsara siranao miaraka amin'ny lafariny. Arotsakanao tsikelikely amizay lait de coco igny. Puis mangala 3 cuillères na huile d'olive zegny ampiasainao 3 cuillères huile d'olive fa tsy ataonao be. Donc 1 cuillère iskanao mametsipetsika izy. Après iresinao koa 1 cuillère hafa tsipitsirinao ndray mandeha. Farany 1 cuillère farany. Vita ny menaka. Après amizay izy io izy mbo tsendriky mikôly tsara zay patinao donc ampianao vanio elo ekoranao vanio ampianao ato fa tsy tsara izy koa magotra be. Une fois anao fa nahazo patinao boliboly karaha ty amizay adosinao agnaty ato. Mangala lafarine anao ataonao ny plan de travail nao io. Eto amizay tegna ny asa mikomansy. Donc magnano karaha igny anao poetsika aminazy eto mandritra ny 10 minutes. Mila mahazo paty plus souple zegny anao. Karaha igny pakopakonao tsy mafy be. Au bout de 2 minutes nagnanaovanao petsipetsikinao tety igny. Donc io patinao azonao malamitra tsara izy kokoa zegny. Souple paty azonao donc magnano boule karaha igny anao. Ataonao magnano igny karaha igny. Hoe amizay avodinao ataonao agnatin'ny asietinao. Ataonao karaha zegny izy jiaby hoe. Izy koa amizay efa vitanao boule karaha io patinao teo, ambelanao temps de pause 5 à 10 minutes. Le temps que anao magnano temps de pause nazy anao mikarakara fagnamboaranao ilay thon ravi sauce-nao. Alainao zay lapoalinao kofa mafanafana, ataonao menaka, huile d'olive-nao 1 cuillère à soupe ataonao agnaty ato. Izy koa fa mafana amizay ny menakanao direct arotsakanao tomatinao miaraka amin'ny dongolo menanao igny. Irasinao siranao. Alainao curry patinao igny. Ny poivrenao ataonao hely foana. Vita regny irasinao amizay ny thym. Siranao thym. Alainao amizay ny poudre laurier-nao farany. Fangaronao tsara amizay izy jiaby igny. Arotsakanao ato amizay ny kotomilanao. Une fois vita amizay direct atsofokinao ato thon ravinao. Potipotehinao karaha igny. Afangaronao tsara amin'ny saosy nataonao igny. Zay vita igny saosy thon ravitsika. Izy koa zay efa vita temps de pause-nao ataonao menaka amin'ny plan de travail-nao io. Ataonao menaka koa amin'ny kibonao ty. Mangala lafariny hely hoe anao arabarabanao amin'ny plan de travail-nao eto. Mangala
bola raiky karaha amin'izay anao potipotsirinao karaha igny. Tambatambatra tsara. Angarinao boribory igny amin'izay ataonao io. Mandeha magnano forme amin'izay anao mangala forme anazy. Afaninao amin'izay zegny vilagny andrahoanao izy, iraisinao amin'izay patinao igny direct arotsakanao agnatin'ny menakanao mafana. Avadikinao koa, ahodikodigninao karaha igny amin'izay izy tsy mihe loatra pakopakonao agny. Ahodikodigninao, vozavanao koa ambaninazy ao. Koa fa mahazo azy couleur amitiavanao izy, direct adosonao. Karaha io amin'izay zay fivoaka amin'ny pakopako miaraka amin'ny thon sauce ravy toana ampiasaitsika. Dia niaraka tamin'ny curry tafy sy poivre, mankasitraka ny tafy ary mankasitraka soredima. Manasanareo hanandrana azy io any an-trano any ohatry ny mahazatra. Ny resatsika moa toujours zavatra tsotsotra kely. Dia zay amin'ny manaraka indray veloma daholo.